Rasta çêkirina nivîştiyan û serdabirina xelkî bûye bazirganî, erê du xîçkên xar û du pîtên erebî $300 diînît, erê parçeyeka kaxezê diçe du dila bigehîn te ek yan jêk vebiket. Dem baş li gel me bin di îvana storî pêşkêş kem. Berdewam ji layê polîsên parêzgeha Duhokê ve kesên nivîştî çêker dihêne desteserkirin. Ew Seîd divêre de ew e pitiriya wan jinin. û li du zanyarên ajansa xanî wan kesan torên civakî bi xwekirîne mînberê reklamê û bi rêkên nihênî nav û nîşanên xwe digihînin xelkî. û li jêr navê Şêx Seîd û malayan qûwekî û kesên oldar nîşan didin. Demekî de ew nizanin Sûretul Fatîheyê jî bixwînin. نزوين سورة الفاتحة بدرستي بخينيتم. بس نینه اف کارا پرا جی تشقاله و سردابرنه بلکو جور و کوالتین نوشتیان جی هنه هندک جوان دو دلان دگه هینه ایک هندک انچی دو دلا جیک ودکن دو فان دان پیدانون هاتی نکرن بهای نوشتیان جی $300 دست بدکت گلک جاران جی $1000 دبوری زانیاری گشتین آجانسا خانی هیزن اولهین دهو که قلاچ لدو فان کسان دگرن یم بریکا سردابرنا خلکی و چیکرنا نوشتیان پاره کی پیدا دکن بو وی کی جی بریکا دادگه او دهنا سزا دان